Uyu mugore niwe muntu wagize igihano cy'igifungo kirekire ku isi yose. Ni igifungo cy'imyaka ibihumbi 141,708 yose. Uyu ni uwitwa Chamowitz Piaso wo muri Thailand. Mu mwaka w'igihumbi na magana cyenda na mirongo itandatu yinjiye mu buriganya n'ubutubuzi bufite aho buhuriye n'ubucuruzi bwa peteroli. Yabwiraga abaturage ko nibashora muri ubwo bucuruzi bazabona inyungu ihambaye cyane. Abaturage baramuyobotse cyane rwose kugeza n'ubwo umuryango w'umwami muri Thailand nawo washoye imari muri ubwo bucuruzi bwa baringa. Ibi yakomeje kubikora kugeza mu gihe cy'imyaka 20 yose. Icyo gihe cyose kandi nta muntu n'umwe wari yarigeze avumbura ko yari umutubuzi kabuhariwe. Kugeza mu mwaka w'igihumbi na magana cyenda na mirongo inani n'ine ubwo yafatwaga amaze kuriganya abantu barenga ibihumbi 16 amaze no gukusanya imitungo ingana na miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika. Yarafashwe akatirwa imyaka ibihumbi 141,708 yose. Abantu batangira kwishimira ko ahawe igihano cyiza, ariko batangajwe no kubona nyuma y'imyaka 4 gusa asohotse muri gereza yemye. Bibonera neza ko mu rukiko habereye agakino.